Presiden Kaseng Hinitrep Aceh National Movement HANM ba lamprang karbani. Ulong ba uba kelang tungni ubadai u General Secretary bat uba Nelson Karbani ubadai u Vice President. Kila syak beseng no namar Kim Juwan Tistashu Syaki Jingelang. Kenai kejing pensyai uba lamprang karbani kedai haden ba kelang tungni bat uba Nelson Karbani kila Pak Siti Syau Presiden. Ba lamprang karbani haka Arab Knedarik mentau benaya yong arajar upsau baki lami no namar Kim Sultanat Syu har ke jengmi ke jeng syakan tahu akhiran san social media hak ni kisngi habai dai bagi kam tebut kat kum ke citi bala pa du bakelang toni long bakat kum ke tei ke phang bala kedeu haneng kwa ban pentip sya ke jej bendeu barok ke wei ba ula ino ya ke kam kum u General Secretary Kaseng HNM sangkemi pat bang no ya ke jeng long dekot bakelang ulong bakajing ino kam kajong u kalong halar kanorim pat kata kalong kajing du jing chania bat jing atatin ya kajing yalam u presiden mementa balam prang karbani kebala pau pentengkau hakini kinit sengi leng baki sensan social media men penlong ya ke HNM kum ke political party ajan jong kena Kaseng kumta un nomla berdiang. Kadba uba Nelson ula pentip sya uba lamprang karbani benaduk mentah kesengi ke Arif Najarik yayong ajar usah ula ino na Kaseng HNM kum u Vice President bat na kejing long dekot. Ba Nelson ula ongro bu umdan kino kidau persya ya Kaseng badu kitbok kiruyang bat kirku kerdo ya Kaseng bakadang ya ceprang. Ini ki arngut kino ngelam Kaseng HNM lepen pau bakat kum kejing mi hasan sensan social media u Presiden ke HNM ba lamprang karbani ha kesengi tebut. Kakak kena terik ya yong arjar arpsa ula syondor kapor ba unyon ya kesembol kakot hamba ulat tebut ha kena election MP Lok Sabha.